Qancha qaldingiz? Ba'zi 40. 40 mingga torpoq. 5-6 oylik o'xshaydi. Bunu qayerdan olib keldin, Murat? Ya. Qayerdan olib keldin? Allah. Ver 110. Uy qancha qaldingiz uyda? Ha? 115. 115 soyishqami? Bunlar akı var. Soyishqa 115 mingga uy olibdir-da. Cho'ng ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Salomatliksizlarmi? 31-avgust 2024-yil Bishkek shahri Prigradniy mal bozorida yuribmiz. Hozir yosh muzolarni tartib ko'rgazib beramiz. Bizni qo'llab videoga like bosib turingizlar. Bugungi egenmenlik bayramimizlar bilan qutlaqlaymiz. Bunda yosh muzolardan boshlab biraz cho'ngroq ana bunda sitemgacha bilib beramiz. Tuğan qancha qolding ho? Aytib qo'y. Qancha? Buna versin ya. Aytır ba'zin. 22. 22 ming erkek ekan, Keçiler. 22 ming. Erkek 22 ming dedi. Ne sol soda olyaptır da şunu. Bu qator poqchi. 500 so'm so'rayman. Uni isrolaymiz. Uzoq to'ki. 31 32 deveramiz. 4 ga men sataman shuni. Mana 4 ga satdim mana. 33,5 qalyapti. 33,5 qalyapti. 33,5 so'radi. Esi. Yo'q. Bırak. So'radi esi. Ha, bo'ldi, rahmat. 35 ming so'rayapti, esi. 33,5 ming soda olyapti. Hakkında 48 tarafım. Ha, çoğu. Bir öyle soda olyapti hazır ha? Ne olar mı? Şöyle tutup satamam. Ne olar da? Şerikler ekan, ha? Ular общий soda qilyapti. Bizdeki de ne gizi? Ha, siz satyapsiz. Bular qanchadan? Oşan ne gizi? 35'ten. 35'ten beri soğuk sodasında. Ha, oldu. 35 berip ketken edi. 35 ming ertemenen bergen. Bergen. 2 yıl bergen. 2 yıl bergen. Nem qayra beremiz? O'sha ertemenki bozor sonunda. Ha, 33 mingga berib aytadi, 35 mingdan beremiz deydi. Siz 34 qilib olib qo'ying da 500 so'm. Je, o'g'ir bo'lib qoladi. 35'ten beri o. Ha, rahmat. 35 mingdan berib qo'ygan ekan. Mayli, sodalar bo'lsin. Daha ko'raveramiz. Aldin qarab. Bunaqa deyjam, yaxshi bir torpoqlarda qarmoq turadi. Urg'ach, qara. Qarangizlarchi. Son. So'raymiz. Almasaydı sen çakır dep sen aytып bер, men просто aytmay 100 so'mdan ballar üçün. Çoğrak Akça bo'ladi. belemez mi? Ben bar bir bunday Alışsanız. Ece, salamasızbı? Mayramız menen bugünkü. Qanchadan so'rayapti shu parodalar? 40 dan, ne? 40 dan 4 baş. 35'ten. Ha, arqaki 35'ten. Siz qanchadan beryapsiz? Ha, berelega 40 dan. Arqa 35'ten, ne? Mınak. Rahmat Ece. 35'ten biraz kişinerak ekan. Urg'achilar, bari. Neye urg'achilar? Paroda deydi. Paroda, yaxshi. Mına. 40 dan 35 mingdan so'rayapti. Yaşımız olardı. Tuğan aldı o'xshaydi. Ya, aldingizmi? Ya. Qancha? Bazını aytib qo'y. 16 ming. 16 ming deydi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi. Bayramınız menen bugungi. Rahmat birga olsun bari. Qanchadan bo'ladi muzolar? 25 dan, ne? Bular o'tgan kunlarmi yo boshqa? Ya. O'tgan kun jumadag'larmi yo boshqa? Boshqa, ya? Boshqa. Ha, yaxshi, ma'qul aka. 25 mingdan, ne? 25 mingdan so'rayapman de. Ha, bu torpoq qancha ekan? Qancha bu bahsi? 26 ming. Aha, rahmat. Bu yoqda shu urg'ach torpoq. Soda olyapti. Bayka, assalomu alaykum. Bahsi qancha? 40 ming. Qaroda u bu. Shved. Qancha oylik? 3 oy mana. Yo'q, adamni tartmaysiz, bayka. Nonni tartamiz. Nelar turaveringiz. 40 dedingizmi? Soda oldu. Qanchaga chiqdi biri? Har qanday. Hozir 40 ming. 35, 33. Ha? 33, 35 bo'lyapti-da sodasi. Berilmay jatar. Nimaga shunday bor? Mana shunday bozor qiziq. Ejam jana birovmen shunday shoddilar, hozir nomerimni aytam deb.
Эже, номеріңізді айтыңыз. Шундай торпақтар әрдайым болабы? Болады, бастағынан 0700 0700 18 18 43 48. 43 48, Тамареже. Тамареже 48 аяғы. Мына. Ушул торпақтардың иесі. Эже, базардан кейін қаяқта тұрасыз? Баян Антоновка. Военный Антоновка, Бишкек шаарында Военный Антоновка. Аха. Рахмат. Ушул номерлерге байланышып. Эгер алыстагы Россиядан чалып калып, ушундай торпактарды таап бериңиз десе таап бересиз, Мына. Байланыша бересиздер. Мындай торпактар. Эже кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшымы? Ак баштардын кичинекейлерин алып келип турсузда? Өткөндө чоңдор болчу, жакшы. Бул канча айлыктар, эже? Маалымат бериң. 3 айлык. Эркек ургачы бардыгы. Бардыгы эркектер экен, ак баштар. Баасы 45тен, баасы 45 миңден. Лежен бирок номерин бербейт эле. Негизи 45 миңден. Кызыл 45 миңден. 45тен. Байке канча бул? Ассалам алейкум. 33 миң. 33 миң дейт. Чоңурагын сурайлы. Байке кандайсыз? Канча баасы? 35. Ургачы эркек? Кайсы эркек? Бул эркек. Бул эркеги канча? Бул да 35. Кичинекей 35. Дон кабар деген. Донко бар. Сен турбайсызбы? Сиз көрөсүзбү? Бизден алганы келдиңизби? Жакшы. Базар кандай болот, байке? Базар жөнүндө айтыңчы кичине. Арзанчылыкпы, кымбатчылыкпы? Мен көрүнбөй эле турам. Жок, сиз көрүнбөйсүз, айта бериңиз. Базар алганга дагы сатканга дагы эле жакшы эле болот. Жакшы эле, Бул заманга ылайык, мындай айтканда 1000 сомго бир пакет болбой калды. Ооба, азыр ошондой болуп калды, байке. Мунун дагы тойту бар. Ооба. Чыгымы бар, ошого энергия кетиргени бар. Ошо менен кыргыз элинен айланса болот. Ооба. Бардыгына бакубатчылык жашоолорду жараткандын казынасындагы жашоонун агымында бул дүйнөнүн акыреттен жакшылыгындагы жакшылыктарды Алла Таала насип кылсын. Сага дагы дон кабарга ишиңе ийгилик. Рахмат. Эл кызматы сен менен. Рахмат. Бүгүнкү майрамыңыз менен, байке. Рахмат. Мына байке өзүбүздүн катталуучубуз экен. Муналарды көрөлүчү, ээси бар экен. Кимдики? Я. Кимдики? Билбейсиз. Сеникиби? Сиз билбейсиз. Алып койгон болуш керек булардан да. Ээсин билбейсизби, ким экен? Тияктабы? Бааларын айтып коюңузчу, бааларын. 50 миңден курук мына. Букачарлар. 50 миңден экен мына. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Мына эмнеде да бир таксырым 2 бука кармап турат. Таксыр, ассаламу алейкум. Истериңиз жакшыбы? Бааларын айтыңыз эми булардын. 48 миңден сурап атат. Экөө тең эркек. Эркек. Канча айлан булар? Канча айлыктар? Билбейсиз, 40 миңден сода болду байке? 43 миңден бери. 43 миңден бербедиңизби? Жакшы мына. 43 миңден берилбептир. Макул байке. 43 миңден берилбептир, туугандар. Буякта жаштагы торпактар бар экен. Булар кимдики? Билбейсизби? Сиздики? Сиздики. Ассаламу алейкум. 25тен. Айтыңыз баалар, коркпойбуз. Таппайбыз. 25 миңден ургач эркек? Бар эркекти. Бар эркек. Жакшы торпак бар экен жерде, ала. Байке кандайсыз? Канча? 46 миң, Эркек экен, Канча ай болуп калды бу? 5-6 ай болду. 5-6 ай. 46. Сода болду? Болду. Канчага чыкты? Айтыңызчы. 42-43 бер. 42-43 миңге берилбей жаттыр. Мына. 46 миң сурап атат. Салыштыра бересиз. Ургачыга канча сурап атасыз? 35 миң мына. Ургачыга 35 миң. Бuyakta кичинекейлер бар экен. Байке кандайсыз? Канча баасы? Айтпасызбы? 30 миңден суралып атат турганда. 30 миңден. Жакшы. 30 миңден дейт. Ассаламу алейкум. Канчадан булардын бааларын айтып коесузбу? 26 сурап атам. 26тан, курук. 26. Дон кабар деген. 26 миңден суралып атат.
Bular erkek mi? Vardı. Vardı ırgaçı. Vardı ırgaçı deyik. Şoңырақтарға келіп қалдық. Тұғандар. Аяқта да байлап қойған иелері көрінбейді. Аяқта да тұрады. О, кімдікі? Білбейсіз. Қанша? Ұрғачы ма? 40 мың екен, ә? Жақсы. Сода болды? Қанша шықты? 45? Жоқ, сіз 40 сұрап атасыз ғой? Қанша берді? 35 берді. 34-35. Аха, рахмат. 34-35 мың. Ұрғач. 34-35 мың дейді. Туғандар, біраз чоңыраққа өтіп атауыз. Моғыларды қошайлы чоңырақ. Қатар боқтар. Ұрып кетмесін, нарқын ұрып кетеді. Қанша туған басы? 35 дейді. Ене бала ғой. Енесі қайсы екен? 135. Сен өзің бір марта айсаң, Мына енесі ноғы екен. Ох. 135 мың дейді, енесі. Айкен текшер аласың. Бар бі? Білбейді ау. Теппейді ау. Теппейді. Мұны ұй. Мұны торпоғы. Торпоғы жақшы кен. Байке ошонда 135 бе? ене бала. Ене бала 135. Торпоғы жақшы кен да, бірақ 135 жақшы ба. Дағы боғыз балық қошу мүмкін. Қаралат сияқты да. Тақсыр бошы ойды. Тақсыр, сіздікі үшін бары. Қойчы емес. Елге қызмат, біз сізді тартпайыз. Базын айтады. Анда 30-тан де. Жоқ, 130-тан тегін айтып атасызда. Бұны оларды айтып қойыңызда. Неге? Уже білбей қалдыз. Андай қылбаңыздар. Біз сізді тартқан жоқпыз. Базын айтып қойсаңыз біз кете береді. 130-тан? Күрік 130-тан. Мақыл, байкен малымат бермеймін деді. Шындай да. Башында жақсы малымат беріп келіп атып азыр. Видеоны көргенден кейін тескері қачыды. Туған, ассалаумалейкум. Ол кімдікі екен? Білбейсіз. Білбеймін. Так, анда біраз құнажындарға өтелікші. Құнажын торпақтар бар. Мына ене бала екен. Алынған оқшайды. Бұл сатылмады ба? Жоқ, бұл сатылған жоқ. Сатылған жоқ, а? Айке мағалар сіздікі бе? 35-тен. 35-тен, рахмат, 35 мың. Мұны құнажын кімдікі? Басын айтып қосып? Білбейсіз, білбеймін дейді, басын. Менікі емес, қысқасы. Анда мәселе чоңырақ ұйлар жаққа өтелі, туғандар. Өзіңіздер көрдіңіздер. Видеоға лайк басып, көріңіздер, туғандар. Бізді қолдап қойыңыздар. Ардайым суббота күні, ишембі күн сайын болады пригородный мал базар. Көпчілік бір туғанда сұраудан қайсы базар воскресенье болуы деп. Жоқ, суббота туғанда. Мына құнажындардың есін табайлы азыр. Туған мол кімдікі? Есі жоқ екен олардың. Сұрайын дедім. Алынған ұқшайды. Байке, олар кімдікі екен, білбейсіз бе? Бұлар? Қаншадан олар? Бағызын айтып қоңызшы? 64. 64. Торпақтар. Тезілет. Бұлар әме алып сатарларды қоқшетті.
Bayke assalamualaikum. Bağlarını aytып koysunlar. Urgaçlar Aha. 45'lerden, 45,5 mingden urgaçılары erkekleri. erkekler 65'ten. Rahmat, çok. 65'ten erkeklerim ha. Şu anda. Bayke bağlarını aytып koysun olarını. Ya. Bayke. Bayke. Bağlarını aytып koysun bu. 75'ten. Ne alınıптır. Bayke, за сколько купили, скажите, пожалуйста. За сколько? 65,500'den alınıптır mı? Kraska çaçıp atar. Şunda aytılganda. Эми чоңураак уйларга өтөбүз. Kayda kaldı. Канча ушул? Булар 60'tan. Ушулар 60'tan mı? Булар 60. 60 дейт, не болар? Алыста жүргөн бир туугандар, мына базардын көрүнүшү тегисин. Жылкы базарга да өтөбүз, тек жакта жылкы базар.